Olu lusasazwa ngqo lwendaba estudio 9 kwikomkhulu le-SABC eAukland Park eRhawutini nazo eziphambili ngokuhlwa nje. We believe Johannesburg has the capacity to host that meeting, and we are ready for any top international events. Usodolophu waseRhawutini umnumzana Dada Morero uthi esi sixeko sizabe sikulungele ukusindleka ingquntyelo ezayo yamazwe G20 eza kubanjwa ngoNovemba nakubeni bekukho inkxalabo ngokulungela kweRhawuti ukusindleka lo msitho wehlabathi. I-Democratic Alliance eMpumalanga imemelela umasipala waseNkomazi ukuba anyanzelise unokontraka wahlawulwa izigidigidi zemali ngephulo lamanzi laseNAS abuyise le mali. Inzwi khwelo lityala nto zakuthi sondelana ityeba ngideketeke imbizi yale ntlwa yelali xa inje ulweni ekhaya. Usodolophu waseRhawutini umnumzana Dada Morero uthi esi sixeko sizabe sikulungele ukusindleka ingquntyelo ezayo yamazwe G20 eza kubanjwa ngoNovemba nakubeni bekukho inkxalabo ngokulungela kweRhawuti ukusindleka lo msitho wehlabathi. Kungoku nje eli lingumongameli we-G20 kwaye liza kusindleka le ngquntyela phantsi komongo wokuvelana ukulingana nolungelaniso. Imiba yogqithiso lwenkonzo nokungabikho mgangathweni kweziseko zophuhliso eRhawutini yimiba etshisibunzi kutshanje oku nanjengoko elilungiselela ukusindleka ingqungquthela ye-G20 kulo nyaka. Ke yena usodolophu wesixeko seRhawuti uDade Morero uthi ngaphandle kwemingeni yangaphambili esi sixeko segolide siza kulungela ukusindleka lo msitho wehlabathi. Kambe ke ekuqaleni kwalo nyaka umongameli Cyril Ramaphosa useke iqela elijongene nokuzinzisa ezezimali ulawulo neziseko zophuhliso kwisixeko seRhawuti. So we've already hosted about 4 G20 meetings, and of course the summit is the last one, which will be hosted in November. We believe Johannesburg has the capacity to host that meeting, and we are ready for any top international events. Kananjalo kaMorero uthi iRhawuti liza kubonisa ukulungela kwalo kanye namandla walo ngenkomfa ye-Urban 20 ezayo, nalapho usodolophu abangaphaya kwama-50 abasuka kwizixeko eziyinxalenye yembumba ye-G20 baza kungqubanisa intloko phantsi kophahla olunye. Lo gama njengenxalenye yokuhlola amanyathelo okunikezelwa kwenkonzo, uMorero ukhokele iphulo elimayela neenkqubo zenkonzo eJabulani eSoweto. Abahlali ababambe ngazo zozibini bathe balangazelela ukungabikho kokucinga ekugqithisweni kwenkonzo. Usually, but they will say we are going to do this. They keep on postponing, and then maybe can prolong our one. So we are very much impressed as neighbors. No, they are attending to this matter. Ukanti ke ezijula ijaco kaMorero ufunge ngeliza kuqinisekisa ukuthi qolo nokuthi xhaxhe ngeligqabhaqabhisayo kwimigudu yokugqithisa inkonzo. Umongameli Cyril Ramaphosa uthembise ukuba igonyabane lezotshutshiso liza kukhawulezisa ukusa ezinkundleni amatyala aphathelene nokubanjwa kombuso ngobhongwane. Ukwathi uyabonakala umgama osele ugangathiwe ukuphumeza iziphakamiso zekomishoni kaJaji Raymond Zondo eyayiphanda. Izolo umongameli upapashe indlela ehanjwayo ukuphumeza iziphakamiso zekomishoni leyo yayiphanda ukubanjwa korhulumente ngobhongwane ngaboshishino lwabucala. Lengxelo yakutshanje iqwalasela ixesha eliphela kwikwota yokugqibela yolonyaka mali udlulileyo. Lengxelo ibonisa ukuba isiqingatha sezicwangciso ezaqulunqwa kwi-Presidential Response Plan sele zigqityiwe okanye sele ziza kugqitywa. Umongameli uthi mde umgama esele ehanjiwe ukuze kuphuculwe ingalo yomthetho, kubuyiswe imali ezabiwayo kwaye nokuthintela ubugwenxa eburhulumenteni. President Ramaphosa finds the progress outlined in this report demonstrative of the unwavering commitment to ensuring that those responsible for state capture are held accountable. Umongameli uthi sele kubuyiswe into engaphantsi kwi-11 lwezigidigidi zerandi ezabiwayo. President Ramaphosa remains committed to the full implementation of the State Capture Commission's recommendations and to rebuilding public trust in our institutions. Meli uthi negunya bantu lezotshutshiso liphanda into engaphaya kwamakhulu 200 amatyala estate capture. Le ngxelo
esuka kwi-ofisi kamongameli iphinde yafakwa epalamente. Kwiindaba ze-SABC, Dingubulelani Philip epalamente. Inkundla ephakamileyo yasePolokwane eLimpopo isichithile isicelo esingxamisekileyo sokheje sokunyanzela umasipala wasePolokwane ukuba abanike amaxwebhu. Ukukuze emva kokuba amagqwetha eHawks exelele inkundla ukuba abasazimiselanga usirhoxisa isicelo sabo. Injongo zeHawks zokurhoxisa isicelo sabo esingxamisekileyo kunye nokuthatha indleko zenkundla bezingundaba mlonyeni. Zajika ke izinto ngexesha elicandelo lophando ngolwesibini libonise ukuba alisenanjongo zokurhoxisa isicelo. Not today proceed with this urgent application that is before court, and the reason being that there are interlocutory applications which are pending for this very same matter. Inhloko yeHawks kweliphondo ithe eliphiko lisaza kunyalasa ngokulandela amanyathelo ophando. Bakwamenta ke ngelithi isigqibo sabo sokungarhoxisa isicelo besingasukelanga kuxinzelelo lwabantu. I don't to comment if that's in the political space. We do not investigate politically or subscribe to political pressure. Inkokheli zombutho weBerries Bomvu iEFF kweliphondo zithi siza kufaka isicelo sokuba zizihlobo zenkundla kwelityala. Matter is not lost. The matter is not dismissed. As the EFF, we're going to make an application for PAIA and make sure that we are becoming part of this process. And we're going to request the Judge President to bring back the date of the 2nd of November of 2026. Unjengele Governor uthi amagqwetha abo asaza kugoca-goca lomba. IDA eMpumalanga imemelele kumasipala waseNkomazi ukuba inyanzelise umaka obhatalwa izigidi zerandi kwiphulo lamanzi eNASA ukuba ibuyise. Iphulo elixabisa i-39 million rand laqalwa ngoMarch 2020 kwakulindeleke liqosheliswe ngo-2022 kodwa likenziwa. Abahlali kwindawo ezisondeleyo abakabi namanzi nangoku. Iphulo lonkinkisho lwamanzi laqaliswa kwiminyaka emihlanu eyadlulayo. Kodwa zisominko impompo zamanzi engwenyeni eDludluma naseSteenbok. Bahlali bathi kunyanzeleka bawathenge amanzi. Siyathenga vele bogogo. Emathangi wabona hlethi lapha kana lutho. Lapha ebantwana ababuya ngala babuya ke wacela ngala bathi kupele ibhohom. Siyasocela khona sinamanti solo kwaba ngithi amanti side bogogo. IDA ixhalabile indlela etyahazwa ngayo imali ngumasipala. Si concerned kakhulu ngenzaba ye project lekhona eNansi. I-project le beyaza Mangwana consultant le qale ngo-2020 March. Le project beyifanele ibe ya 2 years, beyifanele iphele 2022 but yangapheli. Lokho kwende ukuthi abantu bachubeke baswele imali. Uhulumende uthi uyaphanda ngenyewe yeliphulo. Umphakathi waseMpumalanga uyadi ukuthi tibile khona tinkinga leti khona kumasipala waseNkomazi. Lokube khona ukuthi executive council yabe seyicela umhlolisho babasemashilo ukuthi akafake uphenyo kulo yamkhandlu emavikini ladlulile sifake uphenyo lekufuna libuke itinsolo tengohlakalo kucashanwa ngebuhlobo kusetshenziswa kwemali budlapha. Ingcelo yophando kulindeleke yayithwethaca kwisithuba senyanga ezintathu. Sinamkele kwakhona xa sihlabela mgama ubeka phansi umboko wokusasaza nosiba lokubhala indaba umakhwekhwetha wentatheli esengumhlelo wendaba zamazwe ehlabathi kulomzo sasaza ngonomathotholo nomabona kude eMzantsi Afrika iSABC uSophie Mkwena ozenzele igama kwezisematheni kwezopolitiko nakwimiba yehlabathi. Simkhwebile uMamkwena ngelikhahlelayo kwesiswenye sentatheli ephuma izandla neyaziwayo nangaphi kwemidiya yeli nesele ikhe yagudlana amagxalaba nomongameli bamazwe aliqela. Sophie masikwamkele. Ngiyabonga. Hey singaqala ngapi? Khawusho uziva njani xa sofikelele kwelinqanaba lokubeka phansi ezindabeni? Kunzima kodwa ngiyabonga ngoba abantu baseNingizimu Afrika, abantu bezwe leAfrika nomhlaba jikelele labo abangazile bangisekile, bangilalela nami ngazama ukuyenza umsebenzi wami kahle kodwa ke njengomuntu amaphutha abekhona kodwa ngiyazi ukuthi umsebenzi bengikwenza ngokuzidela ngizama ngayo yonke into
indlela ukuthi abantu baseningizimu Afrika nabantu bezwe lase-Afrika bathola izindaba zinjalo, hayi izindaba oziphekayo kodwa ungaziphekisisi. Khawutshe emva kweminyaka eyi-31 make sibuyele umva nje kancinci ngawapha amanqaku okanye izigigaba ozikhumbulayo ungasoze uzilibale ebomini? Ziningi, angeke ngikwazi ukuthi mhlambe ngizithinte zonke kodwa mangisho ukuthi umongameli uNelson Mandela lesikhathi aya enkantolo ayodivorsa noMama Winnie angeke ngilikhohlwe lelo daba ngoba ngangilapho ngaze ngamcela ukuthi nathi ake asimeme njengabantu bezindaba omame babantu abamnyama. Ngempela wayenza njalo, wasimema saba nedina naye kakhe. Ngengikhohlwe umongameli uThabo Mbeki, ngiyakhumbula lesikhathi esuka esihlalweni kwakunzima kakhulu ngoba kwakuyindaba enkulu kakhulu eningizimu Afrika, eAfrika nelizwe jikelele. Ngikhumbula futhi ke engike ngasebenza nabo obabu Jacob Zuma, ngike ngakhulumisana naye ngomvakalo la qala lakhe elabekelwe eqeleni la kwathiwa khona akana he is not guilty when he was acquitted ngalela daba lokudlwengulwa. Ngakho ke waza la SABC wakhulumisana nami sasiyenza izindaba ngaleso sikhathi. Angeke ngikhohlwe abantu abafana noBaba Ramaphosa ukuthanganyana la benginaye eBrazil lapho ke bokuvele lolu daba lwakamkhonazi kodwa ke wavuma ukukhuluma nathi ngale ndaba enkulu kangaka. Ngakho ke abanye abantu nje baseningizimu Afrika, abantu nje hayi abantu abanamagama, kufaka ke labo abaphathe amazwe eAfrika. Uyazi ukuthi ngikhulumisane nama president abaningi ase-Afrika ukuyenza izindaba njengoba ubona leya impi yase-Ukraine, impi leya yase-Sudan, yase-DRC, ngisho nase-Palestine namanje kusaliwa. Ngakho ke ziningi izindaba angikwazi ukuthi ngizibeke zonke lapha kodwa mhlawumbe mangibhala incwadi yami ngizozibeka kahle. Mhlawumbe yeza lo ncwadi. Ngingasabi. Khawutsho ke awuSophie ukudlena amagcala abanozopolitika abaninzi bakhona bebekuthembile. Ungakutsho mhlawumbe ngopho ke wakunika indaba ekuhlebela uqomba le this is an exclusive story for SABC. Baningi abangipha ama-exclusive stories, baningi kakhulu. Uma ungaya lapha kuma-archives uzobona baningi kakhulu, angeke ngibaqede eningizimu Afrika nangaphandle kweningizimu Afrika baningi kakhulu kodwa ke bengine indlela leyo engikhuluma nabo ngayo ngokuhlonipha kodwa ngibuze imibuzo enzima. Mangithathe uPaul Kagame, umuntu omunye nomunye oyintatheli ufuna uku-interview uPaul Kagame akaphani njengama interview kodwa ngakhuluma naye ngamubuza yonke imibuzo kodwa ngokuzithoba ngoba uma uyintatheli awumelanga ukuthi uma ubuza umuntu imibuzo ulwe, umubuze lemibuzo enzima kodwa uzithobe uza kuphendula. Baningi ke abantu abafana noBaba Mandela ngangisebenza kakhulu naye kakhulu, wayezehamba nami ngesinye isikhathi. Uma ngibheka ke abafana nabo abo Julius Malema lesikhathi baqoshwa kuKhongolose ku-Youth League, bonke banabo magaqa, ngakhuluma nabo. uDali Mpofu wangifonela wathi awuze uzwenza izindaba bagquthiwe ngoba uyazi ukuthi uDali Mpofu wayemeli wabo. Kusuka ngaleso sikhathi bangithemba ngezindaba, ngakho ke bengikhona ukukhuluma nabo. Baningi kakhulu abantu engazama ukuthi uma ngisebenza ubudlelwano bezindaba bube khona. Ngiyazi ukuthi uma ngicela ukuthi nikhulumisane neSABC bazovuma, angeke bayale ukukhulumisana neSABC. Ngakho ke baningi kakhulu kufaka nomongameli wamanje namanye amaqembu opolitiki, hayi nje uKhongolose, baningi kakhulu abantu bebevuma ukukhulumisana nami. Nangaphandle kweningizimu Afrika baningi abaholi bamazwe abavume ukukhuluma nami uma ngicela ukuthi hayi ngicela le interview ibe yi-exclusive. Ngempela bengiwathola kakhulu. Khawutsho ke awuSophie, khawucebise mhlawumbe intatheli safika yapha kweliqonga lendaba zenze njani ukuze zikwazi ukusebenza iminyaka emingaka i-31 years yonke? Isixwayiso sami ukuthi
basebenze kanzima basebenze ngokuzithoba futhi balalele abahleli ngoba abahleli bayakusiza ukuthi indaba uma uyibeka lapha ya ubhala noma uthatha izindaba kuzwakale ngakho ke ngiyazi ukuthi esikhathini samanje asisafani nalesa sikhathi sokuqala thina ke abantu esabathola lapha sasifunda kubo sasizitshela ukuthi sifuna ukuhamba endleleni ebayihambile kwamanje akusenjalo ngoba kukhona ukuguquka okuthile netechnology nayo ikhona kodwa uma ungazithobi ungazisebenzi ngenhliziyo yakho yonke i-commitment dedication and be focused. That's all what you need as a journalist. And read and read and read. Sibamba ngazo zozibini mamgwena nathi ke sitsho sithi kuka sithebe kudala sophulela. Ngiyabonga phansi wami. Nami ngiyabonga iNingizimu Afrika neAfrika nelizwe lonke. Thank you. Umkhanelo neminyaka ngama-55 uvele enkundleni kamanje yasemzimkhulu KwaZulu-Natal. Uzweli phansi esikhosana ubekwe ityala kwakhona ngokweyamene nokubulawa kwayengusosi bajikelele ombutho ovuka ibambe ye-ANC Youth League umfiusindiso Magaga. Umsolwa owayisikhulu sikamasipala emzimkhulu uvele enkantolo yemantshi emzimkhulu. Uzweli phansi isikhosana wake waboshwa ngo-2018 eboshelwa lona leli cala kepha abuya ahoxiswa amacala okwesikhashana ngenxa yokungabi khona kobufakazi. Uphinde waboshwa ke futhi ngomsombuluko uphiko lwamaphoyisa oluphenya ngezigameko zokubulawa kwasopolitiki esifundazweni. Phakathi kwamacala athweswe wona elikutholakala nesibhamu kanye nezinhlamvu ezingekho emthethweni. Umndeni nabangani bamagaqa bathi kusayiwa kude kuleli cala. Ngendleka kwenzeke ngayo namhlanje kusiphindisa emva kusilahlisa ithemba ngoba phela ngoke lo sagwetshwa yena wababala abantu abathintekayo kuleli cala leli. It's just a halfway mark. Our expectations are that other people are still or are expected to be arrested or are supposed to be arrested. I-NPA ithi inobufakazi obanele ke manje. With us in collaboration with our counterparts in the SAPS, new evidence has come to light. So based on that evidence, we will hope for a conviction. Amaphoyisa athi kungenzeka kube khona ke abanye abazokuboshwa ngaleli cala. We appreciate the work of the Political Killings Task Team that has been uncovering and finding evidence linking to murders which are politically related. The team is there for that, to ensure that those who kill others for political reasons are taken to book. Umsolwa uzobuyela kuyona lenkantolo ngolesihlanu ukuyofaka isicelo sebhayili. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngisemzimkhulu. Deqonqololo kuthatha ziyaguqa ziyakhothama ezalenhlwa ezangomzozi ngolukamageba ukholoza uyalendela lemuzulu diham. Mawahlangana amaFilipu Milanga basemba Vumani Nonkanyezi nirhabulise iqekelelo lwemozulu ngokuhlwa nje xa sawujonga ke imvula nomoya ngokuhlwa kuyaphawuleka mbukela into yokubana noko ngamathuba angephi emvula kwindawo eziphako Mntla Koloni naphaka lokuko Kapa lodumo liqhubeke ke mbukeli lithi rhwelele ngamafu kwindawo eziphako Mahikenko Pitoli ko Bloemfontein nakwindawo ezikumazantsi kaloku phako Mpuma Koloni ngomso ke mbukeli kuyaphawuleka into yokubana ngenje ixukuxa sawulindela ingqele eqhaqhazelisa amazinyo ke mbukeli khatshwa ke ngamathuba amahle kakhulu emvula kwindawo eziphako Mangaliso nezibhaxu zenkungu zikhona kananjalo mbukeli into ethi ke funeka ukhuseleke nakubeni ke naxa uqhuba kananjalo liqhubeke ke mbukeli lithi rhwelele ngamafu kaloku phaka kwintaba eziqananazileyo phako Clockland kanti ke mbukeli uSouth African Weather Service kuba isilumkiso ngomso sokuba singalindela kaloku mbukeli umoya ozawuthi abhudle kaloku kwindawo ezikumbindi kaloku nakumazantsi phako Bloemfontein nakwindawo kaloku mbukeli ezikumazantsi phako Upington sawuhlabela mgama ke mbukeli
ke sijonge amaqondo okutshisa aphansi ngokuhlwa pha kwindawo ke mbukeli ezikomusina ngo-6 degrees kanti ke ibe sisithathu pha koPolokwane xa singena ke mbukeli libanda kakhulu ko-Vryburg ngaye liqanda Ox ko-Kimberley ngu-5 pha ke mbukeli kwindawo ezixananazileyo nakhona yingqele eqhaqhazelisa amazinyo efuna wombathe kanobom ngaye u-1 degrees ngomsombukeli athande ke ukutyhila ke pha kwindawo ezixananazileyo ngu-18 degrees kanti ke mbukeli pha koPietermaritzburg bengu-24 xa sawungena pha kozenzweni koSajonis 25 kanti komthatha lithathayo koqumbu kotsolo koMount Frere sikayilibalanga emangqamzeni pha komampondweni yi-26 degrees kanti ke mbukeli lithathise ke pha kwindawo eziko-Upington ngaye u-25 degrees libande kanobom ke mbukeli pha kwindawo ezikokapa luduma kammangalisweni ngaye u-17 degrees ndisatsho ndithi maziqhume inqawe emaxhekweni. Xhosini.